Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u kanal Zdravlje i lepotema. Nalazim se u Vrnjačkoj banji i želim da vas pozdravim i da vam malo prenesem delić raja. Ovdje imate tuš, ima naravno i dole, snimit ću vam ovo što je mene najinteresantnije. Ovdje možete da ležite i da uživate. Gore imate da parkirate kola i da uživate u pogledu na Vrnjačku banju. Ovdje naravno možda popijete kafu i da uživate u miru i tišini. Evo, pogledajte, predivna Vrnjačka banja.